Mwanzo Pastor muhoranamo okay soma kandi vuba cyane nzogutumira n'abarazwe muzoze kuturamutsa ku itorero. Tangiriro 6 umurongo wa 7 umurongo w'8 umurongo w'8 ego. Ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Oya komeze nuwo wonyene navuze, reka tusubiremo rero. usubiremo. Ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Amen. Bwana sifiwe. Gitabo cy'ikinyarwanda nticyahuje n'ikirundi. Muvuge ngo amen. Gitabo cy'ikinyarwanda iri jambo ni nkaho bataritsindagiye, batarisobanuye neza. Muvuge ngo amen. Mu kirundi mutegere mwumvira ijambo uko rivuga. Ku murongo w'8 haraba ngo ariko Nowa we uhoraho aramushima. Ariko mu kinyarwanda havuze ngo agirira umugisha kuwiteka, ariko mu kirundi havuze ngo uwiteka ashima Nowa. Niko yavuze. Yaramutonesheje. Uwiteka atonesha Nowa. Imana ishima umugabo yitwa Nowa. Vuga ngo Nowa. Muvuga ngo amen. Imana yitegereza ngo abari mu isi. Imana yitegereza abantu yaremye, irabitegereza, irabareba, igendagendesha amaso yayo mu bantu yaremye. Imana ngo yitegereze gutya abantu bose Imana yaremye, ngo irabagaya ku mpamvu z'imyitwarire bari bafite, imikorere bari bafite, ingeso bari bafite. Muvuge ngo amen. Kigihe cya Nowa iri jambo Imana yavuze ngo nitegereje abantu nicuza icyo naremeye umuntu. Nowa iri jambo ngo uwiteka atonesha Nowa mwo kwibaza ngo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amina sana. Abantu ngo bari barononekaye mu ngeso, bari barataye Imana, bari sinzi kugezaho Imana ngo ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nicujije icyo naremeye umuntu. Imana ibwira Nowa ijambo rikomeye, iramubwira ngo Nowa we, kubera ko mbona ingeso z'abantu naremye zangeza ahantu, ngiye gukora akantu isi yose izokumigwa. Muvuge ngo amen. Imana ibwira umugabo yitwa Nowa, iramubwira ngo Nowa, kubera ari wowe nashimye, sinokurimbura hamwe n'aba banyabyaha. Genda ushake igiti cyitwa gofero, numara ukizane ugitegura uko nkubwira. Nowa ngo agenda mu ishyamba, aca igiti cyitwa gofero, arakizana. Bibiliya iravuga ngo Imana imuha plan y'ukuntu ngo agitegura, akibaza. Sinzi namwe ko muvuga kubaza. Nuko pa ngo arakibaza, Imana ikamuha imetero y'ukuntu agitegura. Nowa ngo akumvira. Muvuge ngo amen. Ngo aragitegura, yubaka ubwato nk'uko Imana yamubwiye. Abashakashatsi cyangwa abasomyi ba Bibiliya baze bavuga ngo ubu bwato Nowa ngo yabubaje ngo ikiringo igihe kingana n'imyaka 120.
imyaka 120 imana igaragaza imbabazi zayo, igaragaza ubuntu bwayo. Nowa imana ngo ikamucishamo ubuhanuzi ngo akavuga ngo yemwe mw'abantu, yemwe mw'abantu, imana ngo yambwiye ngo muhindukire mwihane. Abantu muvuge ngo amen. Ngo bakaza bakamubwira ngo se muze, ngo uko kweri ngo ivyo bintu uri kuratubwira ngo imana yakubwiye ngo imvura izogwa, ngo nukuri. Nowa akababwira ati nukuri bana banje, muve mu ngeso mbi, umwuzure utazobahitana. Ngo bakaza bakamufasha. Muvuge ngo amen. Nowa nawe yubaki ngo urakore. Urayizi ngaho ririmba twe. Nimba ushaka amahoro ngwino wihitire, agakizureke kurimbuka. Abantu ngo bakamuseka Nowa, bakamubwira ngo muze, wewe ivi kweli siyo kuzeeka cyane. Natwe dufitiyo agakiza, agakiza twahawe na Yesu. mahoro ngwino witire, agakizureke kurimbuka. iyi ni indirimbo yari muri icyo gihe cy'uyu musaza Nowa. Nowa muvuge ngo amen. Amen. Nowa vuga ngo Nowa mtu wa Mungu, mugaragu w'Imana. Ndababwira ibintu bitatu byatumye Imana ishima Nowa. Ibintu bitatu numara ugende wipime nawe urabe ko ufite na kimwe basi muri ivyo. Bwana sifiwe. Nowa ngo yubaka inguge. Ese ni inguge ayubaka ngo imyaka 120 asemerera ati mw'abantu mwihane Imana. Abantu ngo pi umvura ngo yatanguye kugwa igirigwa, Imana ibwira Nowa ngo injira mu bwato, ngo yinjira namwo n'ibikoko, kigore n'ikigabo, kigore n'ikigabo, kigore n'ikigabo, kigore n'ikigabo, kigore n'ikigabo, akanyegeri ikigore n'ikigabo, inyoni ikigore n'ikigabo, inzoka ikigore n'ikigabo, intambwe ikigore n'ikigabo, inyoni z'ubwoko bwose ikigore n'ikigabo, ibikona ikigore n'ikigabo, ibinyamujongo ikigore n'ikigabo. Muvuge ngo amen. Amen. Amare ngo Imana ibwira Nowa injira. Nowa ngo arinjira, Imana irugara, abariyo yiyugarira. Bwana sifiwe. Ngo Imana kinga wa, Imana irakinga ishiraho gufuri. Bereza Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sa. Hallelujah. Imana ngo ikinge isohoza ijambo Imana yabwiye Nowa ngo imvura ngo iragwa. Imvura ngo yaguye iminsi 40 n'amajoro 40. muri iyo minsi 40 muvuge ngo amen. Amen. Ngo amazi, Bibiliya nasomye, Bibiliya yanje avuga ngo amasoko y'ikuzimu no hejuru ngo arakinguka, amazi arabomoka, amazi abomoka iminsi 40 n'amajoro 40, umurango nijoro, umurango nijoro. Ayo mazi muvuge ngo amen. Amen. Ngo ararengera kugeza imisozi irarenga, ngo intambwe 10 ariko Imana muvuge ngo amen. Amen. Uko mwanka kumvira Imana mukibaza ngo Imana ngo ivyo yoshaka kubagaruza ngo biri kure.
murebe imvura iri hejuru yacu. Imvura imvura iri hejuru aha munsi na ntituzi bibaye ariko Imana irakomeye, tuyikomera amashi. Haleluya. Bwana asifiwe. atukuzwe. Imvura ngo igwa iminsi 40. Amara iyo minsi 40 muvuge ngo amen. Amen. Kugira ngo akama ayo mazi ngo yamaze iminsi 150. Namye mbaza uriya mugabo ndiko ndabikarikira. Iminsi 150 twakarikire ko ari amezi angahe? 5. Amezi 5 hatarimwo ujya munsi. Hari gihe ukwezi kuvuga ngo ku kwezi no kwa 30 hagiyemwo 30 no kuvuga ngo haca harengaho iminsi ngahe? Muvuge ngo amen. Amen. Nowa ngo amara amezi 5 ari mu ngubu, ari Imana yamuhishe. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Abantu bose Imana yaremye iratikiza bose ubunyegeri, imibu, inyo, iki, inozi, iki, imbwa, byose ibyasigaye hanze, byose Imana irafurira. Imana irafurira. Wibaza kubaha Imana ukibaza ngo Imana yananiwe kukugirira akantu, hoshaka wogaruka. Imana muvuge ngo amen. Ntugire ngo Imana yananiwe kukugirira akantu. Ni imbabazi zayo zikiri kuri twebwe. Ukuvuga ngo uyu mwaka gerageza, uyu mwaka ugiye kwinjira gerageza, Imana nikureba izo gushima. Gerageza uyu mwaka winjiyemo, Imana nikwitegereza izo gushima, izo kurata. Muvuge ngo amen. Amen. Hari abantu bibaza ngo Imana, ngo ijisho ry'Imana ngo ntiribabona. Umugabo yitwa Rick Warren yaravuze ngo imbaraga z'ijisho ry'Imana, ngo ijisho ry'Imana rigira imbaraga ngo zo kubona akanyegeri kirabura kari ku rutare rwirabura kandi mu mwijima. Imbaraga z'ijisho ry'Imana ngo Bwana sifiwe. Ijisho ry'Imana nuwave wigira ngo ajya makonu kata ugenda he ngo Imana ntikubona, irakubona. Uwo mugabo yarahishura avuga ngo ijisho ry'Imana rigira imbaraga, Pastor Muhora, ngo ryo kubona akanyegeri kirabura kandi ku rutare rwirabura kandi ngo mu mwijima. Twebwe turi mu gufutagiza gutya, turi ku matara gutya urebe, ariko Imana ngo yobona akanyegeri kari ngaha kuri iyi mikrofone kandi mu mwijima amatara yazima, ikakabona. Yamara ikakabwira ngo ca ngaha, ikakayobora nuko wamara nawe macho ya Bwana yaona pote ya Bwana. Bintu bitatu Imana yakundira Nowa rero nimara nicara. Bwana sifiwe. Jambo rya mbere, Nowa Imana yamukunda yuko Nowa yakunda Imana. Nowa yakunda Imana. Cyo ni Imana yamukundira. Yari afite umutima ukunda Imana Nowa. Urumva petit frère, Nowa alikuwa anapenda Mungu, yakunda Imana. Kini nacho muvuge ngo amen. Imana yivuze Nowa yarumva. Buriya abantu babango barakunda Imana, Imana yavuga ntibumve cyangwa ngo bumvire. Question mark. Kintu cyambere kigaragaza ko ukunda Imana nuko ivuga ukumva, wamara kumva ukumvira. Cyo nico kintu cyambere. Umva muze Safa, cyo nico kintu cyambere, nico kimenyetso cyambere kandi nibwo butabazi bwa mbere bw'umuntu, nuko Imana ivuga. Nimba Imana ivuze ngo reka ikireka, nindore uri kurumva mwa
Uko unasikia peti yangu? Sawa, Mungu akubariki. Ikimenyetso cha mbere cy'umuntu akunda Imana nuko Imana ivuga ngo reka iki, wamara ukakireka. Icyo gituma Imana ikwishima. Cyo nicyo kimenyetso cha mbere. Muvuge ngo amen. Haleluya. Zamuri Imana icyubahiro. Amen. Amen. Icyo nicyo kimenyetso cha mbere. Yakundira Nowa n'ubundi wari we wese. Ni nacyo Imana yakundiye Aburahamu. Ni nacyo cyatumye Imana ikunda Aburahamu. Kwizera. Imana yaramubwiye ngo umwana wawe. Imana yaramubwiye ngo umwana wawe. Umwana ni wawe. Aho nk'ubu Imana yakubwira ngo kare kare ejo mu gatondo ugende hariya mu buhonga ukampe ikimazi. Kimenyetso cya mbere kiranga umuntu akunda Imana nuko Imana ivuga. Yakubwira ukumva, wamara kumva ukemera ibyo ikubwiye. Nicyo kimenyetso cya mbere Imana yakundira Nowa. Yamubwiye ngo genda mu ishamba, aragenda. Kata kijya giti, aragikata. Kibaza, arakibaza. Akibaza igihe kirekire, Imana itamubwiye umubare w'iminsi. Akomeza gukora nk'uko Imana imubwiye. Ntiyarambirwa ngo igihe kibaye kirekire ma. Wowe uri mu kurambirwa ukabivamo kubera brochette, kubera amavuta ya 20,000. Mwebasha koma mavuta ya 20,000 kubera umurete nambari na poisson iki n'inkoko. Enkare ikagukura kuri Yesu. Ore wako. Zamuri Imana icyubahiro. Ndaneza ka. Bwana sifiwe. Imana irakubona. Bise. Cencho kimenyetso ca mbere. Imana izayitegereza mu muntu. Iyivuze. Ikubwiye ngo kora iki ukamugikora. Ubutabazi bwawe niyo makiriro y'umuntu. Tuhereze Imana icyubahiro. Ngiye kurangiza. Haleluya! Tuzamurire Imana icyubahiro cyane. Kimenyetso cya gatatu aricyo ngiye kurangirizaho ni kimenyetso cyo gutanga ituro gishimwe. Gutanga ituro gishimwe. Nowa ngo Imana imaze kumubwira mubwe ngo amen. Ku gice cy'umunani no ku murongo wa 20 mubwe ngo amen. Ngo Imana yibuka Nowa. Imana izayibuka. Erega Imana izayibuka. Yibuka Nowa ko yamuhisha ahantu azohava apfirayo. Kama kubera ikintu wibutse ukagira icyo ukoze nawe ndakura. Mana turagushimiye. Turagushimiye iri joro Mwana. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Wadukoreye byinshi uyu mwaka Mana. Ibihamya ibyambazo byinshi Mana, ibitangazo byinshi wakoze. Bamwe waduhaye abana, bandi waduhaye akazi, bandi wabakoreye ubukwe, abandi wabarangirije amashuri. Warakoze Mana, warakoze Mana. Umuntu yumvise iri jambo uyu mugoroba Mana, mu imbaraga zo kwibuka niyibuka agira icyo akoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ahantu usengera ni waba uri umushitsi ngaha canke ni waba usengera ngaha muvuge ngo amen. Ese ejo ntimuzosenga? Muzosenga ejo mu gatondo murasenga. Ugende utegure envelope nziza. Utegure envelope nziza. Utegure envelope nziza. Oh.
envelope nziza. Ubanze wibuke kuva mu kwezi kwa mbere. Wa muririmbyi wa mwana petit frere wanje Frank yararirimbye ngo mu kwezi kwa mbere naho tugeze mu kwa kabiri la 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 la, tugeze mu kwa gatatu naho tugeze no mu kwa kane naho twinjiye mu kwa gatanu dushika mu kwa gatatu twinjira no mu kwa karindwi ku munani turakurangiza uku 9 turinjira uku 10 ku 11 nako tugeze mu ku 12 we. Kugirira umubare w'abantu bapfuye muri ayo mezi pastor uwo kugirira umubare akakujyana hariya ku mpanda guhera mu kwa mbere itariki ya mbere kugeza uno munsi akakubwira ngo uyapfize itariki uyapfizi tugeze mu kwa gatandatu we, tugeze mu kwa karindwi nabonye ineza yawe, tugeze mu kwa 9 we, nabonye ineza yawe, ntacyo dufise two guhamana we, nabonye ineza yawe. Haleluya! Nowa ngo abonye iby'Imana yamurinze byahitanye abandi. Nowa ngo yubaka igicaniro abwira abana biwe bose abwira ngo muze dushima Imana, muze dutanga ituro, muze mwabana mwe ntimubona iby'Imana yakoze. Ese we ntabyo wabonye? Reba, subiza amaso inyuma wibuke cyagiye ukwezi wabona bitazocamo, Imana yaratabaye urakurengana. Ushika mu kwa kabiri Imana yongera iratabara. Waragwaye Imana iragukiza, abandi barapfa. Nowa ngo aragenda arafuka n'abana abwa ngo mufukame mushime Imana, ngo batanga ituro y'ikimazi. Imana ngo ibone ibyo Nowa akoze. nsomera wa microphone nsomera, soma wumva Itangiriro ibice 8 umurongo wa 20. Mbabwira imbaraga ziri turo, mwumve ukuntu Imana. Itangiriro 8 umurongo wa 20. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose, Imana yari yamubwiye ngo yinjirane nayo, no mu nyamaswa zose zitazira, no mu nyamaswa zose zifite agaciro imbere y'Imana, no mu nyoni no mu bisiga byose. Atambira kuri ico gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Tegera. Uwiteka ngo abone ituro Nowa ngo atanze, muvuge ngo amen. Rya turo ngo rirazamuka ngo ritanga ngo Imana ngo iri mu ijuru ngo ihumurirwa neza. 8. Muvuge ngo amen. Haleluya. Amen. Urumva gisowa ngo Imana iri mu ijuru ibonye ituro ngo Nowa atanze n'abana biwe. Ngo rirazamuka ngo riduga ari umubavu ngo Imana iri mu ijuru ngo yumva ngo iramotewe neza, irahumurirwa neza. Kindi naco reka mbabwira itangazo, muvuge ngo amen. Imana nizi gufyondera udufaranga uzoza ujya akanyama kokeje, kuko n'Imana ikunda inyama yokeje. Kandi ibintu Imana ikunda ubikunda. Urumva shapeti
nyama choma ntukareke kuyirya, niwaba utayirya uvuge ngo usengere. Igira ritme. Nyama choma igira ritme, niyo ya mbere. Uzuseruka ahantu bokeje inyama ukama wumva hahindutse. Imana ikunda inyama yokeje. Abatambyi bose bagiye bose nta mutambyi yigeze ateka inyama. Imana yabategeka kuzoza. None we koma utajya inyama yokeje. Koma. Imana nigufyondera agafaranga uzoze wicara ahantu kandi wicare umutima uri hamwe. Uvuge ngo ngiye Mana urazi nawe kukunda akanyama kokeje. Ngiye gukora nkuko uzukora nawe. Ugafungure witonze. Pana kukajyana uburoho witonze, harimo n'akagufa ukahekenye. Shika. Tuzamuri Imana icyubahiro. Hey! Haleluya. Bwana sibasa. Ngo Imana ihumurirwa neza, ndarangije. Ngo Imana imaze guhumurirwa neza iyo utanze ituro rifatika. Rizarigera imbere y'amaso y'Imana. Imana umutima wayo ngo ukanezerwa. Umutima w'Imana ukanezerwa. Imana imaze kubona igitambo ngo Nowa atambye. Uzi ijambo yavuze. Yamye ivuga Imana iravuga ngo Nowa ngo guhera uno munsi bivanye n'iri turu nshikaniye sinzongera kumara abantu, ndabamarishije umwuzure w'amazi. Mwumve Bwana sifiwe. Imana irirahira iravuga ngo ndirahiye Nowa, ndakurahiye. Iki kintu nkoze kubera n'ituru mpaye imaze guhumurirwa neza, iramubwira ngo sinzongera. Abantu bagiye kugwira, bazokwiva yanga, bagire gute, bakora ibyo ariko Nowa kubera iri turo unshikaniye n'ibyo nakoze sinzongera. Sinzongera. Niyo mpamvu muri mu kwiga ibyo mwishakiye. Nindahira Imana yarahiye. Nindahira Imana yarahiye. Yararahiye. Yararahiye. Imana yararahiye. Kandi iramubwira ngo n'ikimenyetso, muvuge ngo amen. Amen. Ngiye gushiraho ikimenyetso. Umuntu wese azokibona. Iyi niyo ndahiro nkurahiye Nowa. Iyi niyo ndahiro nkurahiye. Ngwishiraho. Ijya n'indahira Imana yarahiye. Uroge, usambane, wibe, ubeshe, ugire ishari, sinzi n'ibindi tu. Bibishe no kuvuga. Gira ngo tu. Imana ntizongera kukumarisha amazi, ariko ngo isigaje rimwe. Vuga ngo rimwe. Isigaje rimwe rya nyuma. Kubera ibyo byose Yesu hari ijambo yavuze ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abantu urubanza. Yesu ntiyaje kuducira urubanza. Nta muntu n'umwe Yesu yigeze acira urubanza. Muzosome neza. Ariko twebwe turi mu guca imanza. Bavuga butumwa bari mu guca imanzi biki nibiki, nguriya n'umurozi, nguriya nirere abahanuzi bakavuga ngo kala kotika, nguriya n'umwa ninde yakubwiye guca imanza wewe? Hari uwo Yesu wumvise yigeze acira urubanza? Hari urasoma ngo Yesu yaciye urubanza? Habe na wa mugore bafashe asambana, yaramwitegereje ngo arebe bose, kubera ko muvuge ngo amen. Pawulo yaranditse avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo. Pastor araho urasoma ngo Yesu yacira urubanza umuntu? Aho kubera ko turi mu guca imanza. Ninde yakugize umucamanza we? Sumbya justice y'Imana we? Attention.
muvuge ngo amen. Habe jewe niyo no gufata bakwegetse hajya navuga ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bukubere hakika. Niyo no gufata wegetse hajya gisa nta nico bimbwiye no gucaho je nkunda n'abazungu. Uzi ko abazungu babikorera ku ibarabara bakirenganira umuzu akamuca akakirenga. Abazungu mwogize ubwenge nk'ubw'abazungu mwote imbere mu bite unaja we kubereka kugogwa n'ibintu bitakureba. Turi mu kugogwa n'ibyaha by'aba gute byanje nanje biranane mfite amahitaji yanje ngogwe n'ivyawe. Yesu nta muntu yigeze acira urubanza kubera iki twese twakoze ibyaha. Icyamuzanye yazanywe n'ubuntu n'urukundo n'imbabazi, ariko aravuga ngo hasigaye rimwe, hasigaye rimwe. Iryo rimwe rero muvuge ngo amen. Nutagira umugisha wo kuri bamwe ngo urirokoke bayi. Iryo rimwe niko Petero yavuze ngo hasigaye rimwe ngo Imana ngo ikanyeganye zisi. Umuriro uri kuracanwa iyo mu ijuru kandi umaze imyaka 2000 bariko barawucana. Utegera itanura riko rimaze imyaka 2000 bise itanura mwoto wa myaka 2000. Turi muri 2020, turi muri 2025. Uwo muriro mwumva gute? Bwana sifiwe sana. Niko pastor yewe baba bwana ese witwa ndewa David we umwaka umaze imyaka 2025 uri kurenyegezwa. Hari abamarayika iriya mu ijuru baguma benyegeza kandi bariko bawurindirije abantu bose bintumva bariko barumva ubutumwa bwiza ntibumva. Uzosha utakuwa utakufa ko wanka Yesu kubuntu yaje aje kubuntu yatuzaniye ubuntu. Umwizera wese ngo ahabwe ubugingo budashira. Yesaya Imana yaramuvugishije niwe muhanuzi ukomeye. Yesaya Imana yigeze kumuvugisha iramubwira ngo yemwe mwa bwoko bw'Imana nimuze ngo abadafite amafaranga muze mugure munyu abafite inyota. Urumva no gukubita ikofe ry'urukundo. Yesaya Imana amuhanurira abantu ngo bafite inzara n'inyota n'udafite amafaranga muze munywe ku gitandara Yesu. Ujye umutsimu bateri umwe no kumazi y'ubugingo. Amen. Amen. Nsomera Zaburi ndangize ariko ndanezerewe. Zaburi iri joro ry'uyu mwaka rikubera ijoro ryo guhinduka. Zaburi 143 ku murongo wa 5 wonyene ndarangije sinsubira. Zaburi 143 murongo wa 5. Murongo wa 5. Nibutse iminsi ya kera, nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, nkareba n'ibyo wankoreye Mana. Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Uwiteka niwe urinda abakiranutsi. Uwiteka niwe arinda abasuhuke. Aramira imfuvyi n'abapfakazi. Aramira imfuvyi n'abapfakazi. Ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Amen. Mvuge ngo amen. Amen. Mwumvise iri jambo ry'uyu muntu. Nibutse iminsi ya kera. Ibuka nawe gatoya. Mera nk'usubiza ubwenge inyuma. Wibuke. Yesu ashimwe. Amen. Buri jambo ryo kwibuka. Yesu ashimwe. Amen. Kwibuka. Hibuka umunyabwenge. Yego. Nubona umuntu yibutse azabagize ubwenge.
kuko iyo wibutse muvuge ngo amen. Amen. Iyo wibutse bigutera kugira icyo ukora. Kandi umuntu wese atibuka uri kijuju, uri umuswa, uri fake, kuko ntacyo wokora utibutse. Kwibuka no gushima bikora abantu b'abanyabwenge. Ni waba uri umunyabwenge, genda utegura ituro ryawe gishima, uzoze ejo ngaho ushima, tange envelope nziza, Uwiteka nayitegereza, Yesu ashima, avuga ijambo ry'indahiro kuri wewe nkuko yarahiye Nowa. Ega nawe woritanga ikakurahira. Nukuri kw'Imana ndarangije, wotanga ituro gishima, Imana ikavuga ijambo ry'indahiro. Yigeze kuvuga ijambo ry'indahiro revera we kuri Dawidi. Dawidi yagitekerezo cyo kubaka inzu y'Imana. Yego. Igitekerezo cyo gitwana kubwiye ngo umuntu yibuka ni umunyabwenge. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ngo amare kugira icyo gitekerezo Dawidi ngo yari yifuje kubakira inzu y'Imana, ariko kubera Imana nyene yabona muri programme yayo Dawidi atoyubaka. Hari ikiganiro kinini, ariko ndashaka kuvuga indahiro Imana yarahiye Dawidi kubera kwibuka kwa Dawidi. Iramwa ngo Dawidi, kubera watekereje neza icyo gitekerezo sinogipfisha ubusa, ariko nanje ngiye kukurahira. Ijambo rya mbere, Dawidi, izina ryawe ndarigize rurangirana. Kindi naco, munda yawe wewe Dawidi, kubera iki gitekerezo wagize. Mwirazi ngo yugara amaso, irayugara. Imana igize yugara ibigeragezo by'abantu. Iyo twayumviye, wari umushaka ko Imana yugara ibigeragezo utari kuyumvira. Imana ngo yibuka Nowa, iramwibuka. Mwibuke Nowa bamaze kuva muri bwa muri yanguke, ngo abonye ibyo Imana yakoze. Abonye Nowa ibyo Imana yakoze. Bwana sifiwe. Arabanga ibintu sinorekera uko. Mutegere mubwe wawe. Mwarambiro. Nowa abonye ibyo Imana yakoze. Ngo aragenda ngo abwira abana biwe. Barambya ibintu Imana yaturinze bana yaturinze. Imana yatukije abantu bose. Yewe hasigara jewe namwebwe mwabana banjye. Mwagenda yubaka igicaniro. Ngiye kubabwira ituro. Ryaturo nababwira. Turo inkoni y'ubwami. Bwana sifiwe. Mungu amen. Amen. Kubera watekereje neza, wibutse Dawidi, kubera wibutse Dawidi, munda yawe ntiyazigera hava inkoni y'ubwami. Kubera wibutse, Imana iramurahira, yaramubwira ngo Dawidi, kubera wibutse munda yawe inkoni y'ubwami ntizova. Kugeza n'ubu Yesu yitirirwa mwana wa Dawidi. Yesu Mwana wa Dawidi. Yesu
kwibuka ni igikorwa cy'abanyabwenge. Kwibuka ntacyo wokora utibutse. Dawidi ngo yibutse mu Imana yawe, yibutse Imana yawe. None we nabyo wokwibuka ijoro, ejo ukazozana ituro ry'ishimwe ryotuma Imana ivuga